Dames en heren, dit is vir ons 'n groot voorreg om 2020 se MTBS te kan aanbied. Oké, dames en heren, ons gaan nou vragen dat elke skool vir ons hulle betover met hulle skoolliedere. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you to all the schools. Dankie vir julle mooie liedere. Julle kan maar sit. Knowledge of provenance. Throughout my life, you caught me any day. Through all my lows, you said we could start again, but I'm a renegade of your love. But I'm a renegade of your love.
change of provenance. Throughout my life, you caught me a renegade. Through all my lows, you said we could start again, but I'm a renegade of your love. But I'm a renegade of your love. Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And I saw you back before my time. What's your take? No. Through my life, you've taught me a renegade. Through all my lows, you said we could start again, but I'm a renegade of your love. But I'm a renegade of your love. Renegade of your love. But I'm a renegade of your Føler du deg bad, føler du deg slem, da er det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad, føler du deg slem, du vet at Swan gjør det stort igjen. Power Ranger, let's go! Go, go, go! Kvelden har så vidt startet, og jeg vet at du vil være med. Er vi med damer her som river av meg klærne? Vasker med seidel, og alle skal få PR, let's go, det er bare å trekke på. Jeg blir fanget av strobelyset, og alle sammen går pa-pa-pa-pa-pa. Hele landet vil se meg glise, og alle sammen synger høyt. Føler du deg bad, føler du deg slem, da er det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad, føler du deg slem, du vet at Swan gjør det stort igjen. Power Ranger, let's go! Jeg blir fanget
lyset, og alle sammen går ba-ba-ba-ba-ba. Hele landet vil se meg glise, og alle sammen synger høyt. Føler du deg bad, føler du deg slem, da er det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad, føler du deg slem, du vet at skolen gjør det snart igjen. Power Ranger, let's go! Oh, that's cute! Ah, maar dat is kort te kraai. Ek is baie trots om vir die volgende mense baie dankie te sê. En dit is daar die 2600 leerders op die paviljoene en die 600 atlete. Dit was ongelooflik. Elke skool verdien 'n baie groot handeklap vir wat hulle gedoen het. En dan nooi ek julle nou hartlik uit na het weer hoërskool Bellville na EPBS 2021. Baie dankie. Baie gelukkig Bellville weer. Die individuele beste prestasie by alles aan die van meisies gaan aan sy 940 punte behaal. Sy is van Bellville, Kyla Heineke.
But with that being said, at KFM we also have a KFM red jersey for the person that did well today. And Kayla will be live on KFM next week.